Nainwag yan, di ginama karutan pagkatuna sa lungan na mo. Ini pundro din namin gerat ang ginawatan to kalimatus sa'adiyah. Ini balingyan, ini panarus yang ko aminan. Ay lang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud yang pakat tadi kemanyanong natigin ay aminan. Kuangkan suat akan kagepat ya unya sarat tak ginawa sendiri ni kapang degag kiamat ya. Ini siap manu Nabi tigin ay ina anda bersama. Anda si piu-piu na maka. Natigin ay karitang mo paninim ka kamamisita tagyama. Sugi apa sa diran maninim mo natigin na Ummu Aiman. Menunti kami ka uswat akan ka pamisita tagyama ya. Na inunutan sila ng Ummu Aiman na doon yan nagsira. Sugi apa nutulo sa mutak yan lagi na namya kawalugawin. Nasugi apa kumairan namya kagirok man sunabi. Kasi sirang paganda po naniran. Asimin dirot digtan. Dalabang nga niya kagiraw na doon na. Gini sukya sungwana. Namanya kaguraw ng suami na ini pundruk na rin biya katilog dalam sapanya. Inaw mga baik ko agama. Sigo sa muta ka pembaligiran na uman din mapitan na kailutan supanya gitu amin. Sigo sa giyang muta kagabinan ng kuya mananian ahad. Namanya kagiraw sa Ummu Aiman. Tigin amin na. Inawan to na nisu namanya yung gawat ka kupun ngani nimang gulaw lang ka. Namanya ka guru ako din sa Aiman na amina. Tigin na tigin Ummu Aiman. Niya ka guru ako namanya agiro sa Ummu Aiman na amina ino ko ka guru. Tigin na pagpikiran na swata ka na dapan mama na sulo yan sa kaya guru kan yang kaya maya. Sa kampanaya tigin ka guru kaya. Tigin Ummu Aiman na awatan karakan na ubay ka mo. Na inawat no Ummu Aiman suahma Nabi sallallahu alaihi wasallam na miubayron sa Ummu Aiman. Tigin na Ummu Aiman ubangan ini ikaw lawlago. Naswat tigin suwata ka na yangan pa ka pamilya sa api andang balik. O tigin ng balik o kasabalay ang rak na dulugan na karakano. O manos imbali ang kasabalay ang yamayan na dulugan na karakano. O riyan yan nagya pa yung amin na suhmad. Igaritang kuubay ka man. Nasunsugya pa kuubay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigin na igaritang ku'y pag-isiakan ka man. Tigin na naman ay na. Tigin na antay kabubayan kar kami kaya maka. At tigin na inap kabubayan kun siyama. Asabab ko kaya ganatin yan na iman tunadid na berkapagalawan. At kabubayan ko sang kaya liyaw lupa. At tigin na ikaritang kubad no suno ako siyama ka. At tigin na inamiyan tayo manuto. Anto na suno ka. Ang makatatantang sunadi. Ngayon siyang manu aminan. Tigin na ikaritang ko. Karitang ko katawan kawan tunain dulu nanong inaaguswata. Apiat tigyanan tunay diteruno inana pemamakin nagnuwata. At ginay nakulay daman na pitero karakan abago di pemakin nag. Inakulay din na bukan ketusan abang karakan miatero di kan pemakin nag. Lah, tigyan karitang ko. Ubangan ini kau laulaku. Naubakang baleng ko kasabala kakyamaka nasi kada na baleng ko amaka datu. Karitang ko panginsanang kurka terwang kakyamaka datu barong kau napakabali. Asikan ya na balingan ko walaya din na baniurun siringan. Si walaya matataw si sa kalasan. Namya kagurawad sa nabi. Tiyanin ang kulay. Nung afterwasi kaming baling kualayadad na bamiron siringan. Si kualaya si matataw sa kalasan. At tiyanay karitang ko. Inuwa ka na pinterwasi kanunia si kanya na balingan na kualayadad na bamiron siringan. Hindi nagkakna urata ginawakan. Amay kap kay dengka sumangawata adito ya ani ina iya nagusya maiyan ketanu dan kada inaka nagunda mambuat amaka karitang koin wakan pinterwasi kanian beling sa kalasan ikakna urata ginawakan amay kap kay dengka sumangawata apag kebaguan sanditaran naskatiya na di kada nagkabaguan sanditaran nagkapikir kada inaka naguda mambuah amaka. Karitang ko
Pengeninakan reka singa ia kungka api ya iman tubuh. Ikaritangku pakalang asang arakan sugum talaga api ya iman tubuh. Asudin sugelo tirul sagdaman din tengah sama sakit suamina. Nami alalis yaman su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei karitangku gaksa kung kaman api ya iman tubuh. Nagiya ka su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kagit na iko di tengah sama sakit suamina. Nami apelalis yang mana su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei karitangku ilut-iluting kada napkagagak sangkarakan. Nakagit na iko gaks su Nabi giyak gaksan sinayan. Naroon din mi putus suamina. Sudin sugya patayo amina na tuminindig su Nabi. Naduminingil sa kawanan, naduminingil sa diwang, nadit mga tigir na miya kaplalis. Tingin Ahmad, hey Ahmad, miya sigurado imantu, miya tawan-tawang kadan. Da kedingilan ka amaka, da kedingilan ka inaka, da penakiatigya na mga pagaring ka. Pagi butung su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yau kita nak natibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yau kita nu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang putua kia dairon sang belalukas. Ini tetap pau saira nasi kusul de teluragun na den nambugirun sa panganangkan. Ini tetap pau saira nasi kusul du teluragun na den nabon makipung ginawai. Si kusul du teluragun na den nabon makipung bitiarai.